your best YouTube channel. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Why media? Yeah, 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 yeah. Why media? Yeah, 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 yeah. Why media? Your best YouTube channel. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Why media? Kyabe iche mukola okubanga mwekumira kwa Why Media mwebale kutugobera mubona mboza ife ku YouTube bambi kitwizamu amani era sababa yakaba kali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Toko majasi ku watchinga ai tusaba o subscribing subscribe nzi Yazid Yolisigira era ngo ife busede mu bikado nkoba nti ndi wa busede mu bikado kuba ujja mu bitundu ebyo ife the main economic activity kulima bikado era ojja kubona nge kitundu kyakyo buli wolinga bikado emere yokuli eri yontono era nga owe from bitundu ebyo busede muri sedinda abantu abasinga balima bikado oba oli awo mubatola akasente kyovu bona nge endala ningi ndizeyo ku ayino mu bitundu ebyo busede eri omuwala eyafuna obuzibu omuwala Kyazike Brenda nabatusa kwe wiche yo nga Kyazike Brenda yafuna obulwaire abomuvira ko okutengeta Kyazike atengeta era nga we mwawira ku mulundi ogwo kikobebwa okuba nti muzeeyi we oba oli awo ne yali ali kutega ebintu oluvannyuma lw'okufunamu obutagemagana ne mukyala we wabula ekyembi omwana oyali nga ali kujja ku isomero kuncho ebintu byagema mu mwana era okuva wona Kyazike Brenda tafuni mirembe ayina ekintu ekimutengesa ngenda bakoya ku mulundi ogwo abazere batukoba nti mama we ayatukoba ati atambwireku yajja kumbasa wabe kinansi yajja kumbalokole wabula embira yaro okuterera era nga otwambuza nti oba yajjako ku mudwaliro eri government yatukoba nti yajja idinda wabula oyatuka idinda abasawo bamukoba bamusabe emitwalo ebiri okujja okukuba akafaananyi omwana n'okubona buzibu ki obumufira ku kutengeta wabula olw'embeera yaliwo nti omukyala tiyali na sente yasalawo okwira n'omwana ono waka so for 9 years okumala emyaka 9 omwana ono Kyazike Brenda baberenga tebamutwala ku mudwaliro oluvannyuma olw'okuba nti abantu abe n'embeera mbi bazira sente ate n'omusaada oba oli awo yandibaire nga ayamba omwana we yafunamu obutagemagana n'omukyala tubagemagana era yatukitegeire ku nti amaze ibanga eriwerako yena nga taida omaka gano so Kyazike Brenda yabawo nga ali kulwa Katonda ate nga ekyembi kiri nti obulwaire bumuluma yena nga omuntu yena omwana omubala yazalibwa nga ayenda abeeko ku bulungi abeeko ku n'emirembe yali n'ebirooto bye nga yatukobera kwolo nti ayenda okuba nansi kiyasomera ngenda kuba nansi wabula olwamala senior 4 ebintu byatandika odobonkana era yena ayenda abeeko ku bulungi wabula olw'embeera nti wazira kasente ebirooto bibiri nga babityamako so twawayako kuna abantu bano mu interview yasooka otwabakyayira for the first time batukobera nti benda yoko mitwalo nga emitwalo mukaaga gibayambe kuku okujja mu idwaliro
nga emitwalo ebiri basuubira nti basobola okudikozesa mu idwaliro kuba kuba ekifaanani okuba kyazike bulenda ekifaanani then esente dini dikole mu transport wabula tutwidi ntambula wejja kuba eno ebusede gye tuli embeera mbi amagira emotoka ntono nga bwe muli kujanga mubonanga engeri tuli kubalaganga kuku amagira gabiina n'okukolesa bodaboda so tidi omulwaire oba ajja kikola atya ngoyi babebe sobola oba oli awo omwana ono bali mutaire kuba mu kamotoka ka special aye eno kiringa kiroto okuba omuntu nti asobola okufuna special mu kyalo eno so embeera neeyo nga YY media oluvannyuma lw'okulaga emboozi enisaba muzira kisa okuyambako okwo n'akasente oba emitwalo 6 bambi eriyo abaavayo ne batuyamba twafuna sente dino emitwalo 6 dino era ng'olunaku lwaleero ndeesa sente dino ndigemye abantu bano basobola okuba nga batwala kyazike bulenda mu idwaliro sente otedda akulya era nga twebaza abasoboire okutubeererawo okwo okusonda akasente kano abasoboire okwefuiriza akasente kuba okuwa sente omuntu y'otaidi atali wa kikakyo tikiba kyangu wabula eri yaabo bambi katonda be yabitamu era nga basoboire okutugemeraku nebaza omukyala namusuubo zaina bambi webali mwana inaze wefuiriza akasente ko buli akandibere nkakuyamba weda watu wako akasente kano nebaza n'omukyalo wundi mutesi Aisha bano ba followers bange ba subscribers olwawulira ensonga eno akasente baweereza ku akasente kano era nga twasoboire okufuna obusente bwimwe bubuno demwafunire didino era nga akasente kano tuli kujja kukagemya omulwaire mwene era nga n'omukaire so nensonga etulese wano to hand over this money to the victim ajje mu idwaliro era tutujja kukomaano bana abajire mu idwaliro bajja kutokola nakulu bali kujja mu idwaliro then we shall come back batukobere mu idwaliro bakobaki wawe bayenda bayambibwe tomana kube nensonga nene songa nekyo wabula nga tukali kweyongerayo ntusegano waka nga kyazike bulenda abaire yenka n'omwana omuto nga mama wajire mu nnimiro okunonya ku buboli n'okunonya amaadi ng'embeera y'ekyalo we mujidi era nga omulwaire atuwaire akaana akato ka myaka oba 3 nakatuwere kaire paka mu kibali ere twayagaana omukaire yabaire era nga tumwagaine nga ava amaze okusima embooli nga ali kujja maadi ekyalo kino tutegeezebwa nti lirina ekizibu ekyeibula ekyamaadi era nga abantu abasinga over 300 people amaadi bagatoola mu kidiba ekidiba bino bibasima okutambula kubona okwira kuwaya amaadi gebakolesa eno okusinga gava mu kidiba gebakolesa abakobi ati ebowe eri wala ino nabo era nga amaadi gano gebeyambisa ate embeera edda ekyalo ng'emudidi tibafumbako kuba leero n'enkudaabula amaadi gano bagakolesa okunaaba bagakolesa okunwa ebintu yabyo nebyawaka so ate nekizibu ekindi ekiri eno era waliwo okutya nti oba oliawo basobola ate kabiri okwiramu okulumbibwa endwere ediva ku maadi amakyafu nga bilihaziya kolera n'obuwuuka obw'omunda obuleetera amabundo okuzimba n'obwana okwidukana so nekyo ekiri ano ayeyo nga n'embeera so twenze tubatuuseeko ku mubone ekifaananyi ekyekyalo kyetuyiddaku mubone n'obwetaavu obw'abantu abali ku kyalo kuno era nga ndeese sente da kyazike bulenda bambi demwasoboire okumusonderaku abasoboire batonodde basoboire okumusonderaku kyazike bulenda twavaano nga tukobye nti yeetaaga emitwalo 6 gino ati nga yeetaaga emitwalo 6 ati gye babasaba mu idwaliro ng'azira egy'okumukuba oba oli akafaanani ne transport okujja mu idwaliro era nga oluvannyuma lw'okufuna sente dino engeri zaaku okulidde okudimuleetera okudimugemya esente era atukobere kuku awulira ati olw'okufuna sente dino ali kujja ali mu idwaliro embeera eryetya so sente dino kyazike so obulamu bukobaki kankugemereko
nga mukamera obulamu buli awo so buli awo butya embeera ey'obulwaire bweri etya mbeera ekaliterera so tukobereko eriyo abataaliwo nga oyogera ku ki ekyaleeta obulwaire buno so nga nkali kuwa sente dino koberako ku n'abayaka oidde otya ofuna otya obulwaire buno kankugemere nga bwe batukoba obulwaire buno bwena bufunira nali ndi awo ndyaime ngamula kintu kitandika kola kikuntengeesa bwe kyatandika okuntengeza tikyaira kuinuma kyeyongera kweyongere kujja mu maiso paka n'esaawa muno wenikwogerera aye awotwera akasente ne banamba tukaali tuweyuna nze twakiweyuna akasente njakakuwa era ojja kubeebaza wona kyazike musanufu aye weye tusoboire okufunako ku kano nibwera nga olugendo etuli kujja n'olunene ino kuba tutuyidde obulwaire bajakuba bulwaire ki abasawo kyazike musanufu esente ayikwenda kudindaga kubonage kyazike sente tuli kujja kugoba kyazike sente tujja kugolola naddu sente dido sente ndokubira kuko so watukoba ti obulwaire mami ni muzeyi bafunamuko obuzibu muzeyi yabo atega mami ebintu byagema mwiwe so byali bitya era yale ali mutega gwanani ngali mulanga mbwakolera atya mumaka g'obwenzi ebintu byagama sanze nize nali mbuna ku isomero byagama nze so dadi wategera nga edogo lino ligemisebwe tiligemisa mami yabaire ayenze yagezaako okutambulirako okutola ku ebintu bino wekiri yagezaako okuntambulira kwayera byadeema ate idi omusawo eyatega lwaki eidagala libamuwa lizira kumuvumula oba omusawo baliba okumuwa byayenda ndio omusawo yajjago yamukoba ati wanategulula bijakweyita omusawo omuzeeyi yajja yakati wogezaako okutegulula eidogo lyo niriva ku mwana oyo bijakwirira ebyo bikusumbuwe yamukoba ati wanategulula bijakola ki bijakweyita iwe oba yamukoba so basalawo bibe bityo paka so iwe olowooza mu myaka gino omwenda gyomaze wano ng'olina ebizibu bino bikusumbuye bitya ebizibu binsumbuye eno era n'emirembe nzira pananga nensi yangemako ino ensi yakugemako biki byomisinga mu bulamu bwo byokuba oti ng'olina limulamu oba oli awo nze bulenda kyazike wayibwe nandikozenga bino misinga okuba n'omulimu gunagona gwenkola namisinga okolako emirimu galiba mbyedawaka ng'okujja amaadi okuduba okolaki ebyo byonna binamisinga mu mbeera eno gy'olimu oliko kuna ebitono byosobola okwekoleraku ng'omuntu wano waka wano byosobola okwegemyagemyaku n'okolakuko kale ng'ondeetera amaadi n'onteraawo nsobola okwoza n'okuwaata emmere eyo nsobola okuwaata n'ogyobuseesaamu nsobola ate okumamu omuliro nti n'ebyo nsobola aye so woba oli kwoza ekintu kyo tikikutengeesa nga oli kwoza engoye totengeeta osigala kikulekamuku oba okola otyawo tikivaako waire era kintengeesa niwe mba nga nikoze era kintengeesa kyokka mu bulamu bugino emyaka omwenda woobona bwere n'ekizibu kino
ezawe kikulekanga muko noleka muko waleero nakulala notatengeta muko ezera waide shendekanga muko nakubunako so sometimes ebintu ebindi webanga bya irogo bitera okuloosa abantu nti wolambala oba nibyobona obwire yo wolambala ku buliri ezabyolooto oba bintu oba birooto bikyama kali ebiroto kali tirota biroto bikyama kali ndota biroto birungi ebitatuukirira olota kibuti olota kiwobo tolota biroto bibi olota biroto birungi biroto kye ebirungi byolota ngo olambaire kyendota ekitatuukirira ndota ngamponye gofunye ki ngamponye nga ntandiza okukola buli kintu nakola nti nene nkulu nakola nti katonda ali kunkinawo kine kino ekyo olota ng'owoni obulwaire kino ekyokulota ng'owoni obulwaire olowooza wakaloota emirundi ng'emeka ng'owoni obulwaire mirundi 2 mulala oba mirundi gisoba 10 wiiki namba wiiki okulota ng'owoni watandika li atandika mwaka ogwo so nga titoota nti bulikanako aye nga ebiseera ebindi ndoota kale naaweza wiiki namba kuloota kyazika atengeta yena ati nga wabakobaire muzeyi we baba we yali ali kutega mukyala we oluvannyuma lw'okufuna obutagemagana wabula kyazike ne yawuuna kunkyo ng'ali kujja kwisomera ebintu byagema mwene okuva n'olwo ekirero kyamuloberaku ate kiringa ekizira ku muvumulo kuba muzeyi bamukoba ati n'ogezaako okutegulula bijja kwira kwiwe so omuntu oba oliawo ati bijja kwira kuye bikole bimusalemu kisobola okubeera ekyamusalamu kyamubaaga bijja kumuyitira mwende bimusalemu bimuyite linga mu kamera so kyazike utiiwe ayiwe nga bino birooto byolooto ebirungi ng'oli kuwona ewoba owona kunkyo waba kuko n'ensubi mulo ogiwira subi ng'oyidi ng'ojja kuwona subi njiwulira esubi njiwulira kandi tinga njawona ng'otwereku obulwaire tukobereku ku embeera y'ey'obuntu okubawo wano buli muntu yeetaaga aba n'ebyetaagisa ng'omukyala weetaagisa okwambala engoye weetaaga okwesiga ku bizigo ebintu bino eno mu kyalo y'oli ebintu bino bifuna bulungi nze mbifuna bivaawa maama naagula agula ebizigo yagula engoye buli kintu kale ntuusaako byona byona nibino ebyabakazi byona mami abikuwa oba awandi otetenkanya awandi mwene ntatenkanya awandi mwene ntatenkanya nafuna olwikyo kyaki yensabiramu nenamba so twenda otukobere kuku watukobere oti wajja ku masawo ab'ekinansi byaluba nga balya wankoko balya mbuzi ate deni wajjaku ni mubalokole era busaawe ne watukoba oti oli mulokole ino oyogera ni munimi so twenda otukobere mubire by'ekinansi bye wajjamuku nene mubalokole yoli yosaba katonda mu kanisa gwa wofunye kuko obuwereso nokuba oti wenajjaku kweno nfunye kuko obuwereso oba yona ebikaali zero yona ekali zero so kyekiba mu kyaki eyo nga ogire mu kanisa okusabira kyekibaayo kyene ekibaayo mukyaki ng'ogira okusabira ki pasita kyakukolaku ekibuuzo kitegeire akusabira yakugema ku mutwe akuyuwa kwa mafuta nenda kunkobera osabira mu kanisa ki ekibaayo kyene nga bali kugezaako okusabira ebintu bino bikuvueko
ekanisa yansabira tebagamba muntu ku mutwe tebali musabira so lasa busabe yasaba biki yasaba yaitayo katonda idakuyambe ayelezera mbere eshukamu katonda agezesa towanga mu maani so nga wonkobya oti osabye emirundi mingi ayira okaali kuwa musuubi kuba n'ebirooto bifuna sometimes katonda acommunicatinga niife ngabita mu birooto so nze ndikusaba busabe nti otawa musuubi gyomaiso n'okwekiriza mu katonda era n'okumusaba akuwonye ojja mu kanisa saba saba katonda otowoniza abantu bangi okoze ebyamagero bingi zeno nendo okinkolere kuku nendo olaga obuyinza bwo biro byona ebinsumbuwa eza munsi muno kisinga katonda maani ebyabye na katonda neyabitaawo nebitusumbuwa ebyo ebyo ebintu ebikulumbalumba ebirogologa ebyo katonda neyabitaawo koba oluisi bona abaloga batetenkanya nga bakolesa miti akola bisubisubi ebyo mizi ate nga katonda neyabitaawo so nze ndinga katonda buli kintu akiri kuno obuyinza munsi muno so iwe yongera okusaba otawa musuubi obulire otawa musuubi so esente lino de wankoba watusaba esente imeka lino tindi lino so gema sente do gema nendo ligema bulungi nga wediri awo badibone edo sente imeka dibalemu balamu ndi mutwalo mukaaga ndi mutwalo mukaaga sente do watukoba obabbe nedo so first of all owulira otya oluvannyuma lw'okuba nga ofunye sente dino asooka owulira otya muli tiwula bubi bebaza bwebaze ndi abaatola mukama abayikizeewo ne banumugerera kubanga nze wendi wano kidi nti nali nkumye aye katonda abayikizeewo ndakulira tolira bamugumu ng'omukazi tolira ebizibu bibaawo niife twena otwidde no okunoonya imwe okubayamba okunoonya abantu abalina ebizibu tuba tulina ebizibu ebyefe bitusumbuwa aye wombona nga ndikutambula niriire nga niriire ndikuidagano ndikwogera bulungi nina emizinda leero totegera nga zira nina ebizibu tuba tulina ebitawaanya aye era tuna twesigama katonda era zeno okuva wako wange nsooka kusaba yetutambwira ebaayo ebizibu ensi eno katonda yagitonda yerimu ebizibu bingi so akasente kano ojja kutandikirawa ku bulwaire bwo nga we wali otukobye kobera abakuwera akasente kano ojja kakolesa ki esante dino njajja ku mwidwaliro kafano ojja mwidwaliro wa eidinda era nikuja nakulwaidde oli kuwunirawo okali kutegera programu ya mami nakutegera wabanga alina olugendo lwolundi nze ndingaza lugendo so iwe toli kujja kunkuba lunaku lutuufu bino nja kubuuza mami yankobere kuba mami nakutegererawo osobola okuba enda okujja ido kuba ofunye sente aye nga mami alina engendo dedindi ye nange omuntu obuvunaanyizibwa asobola okuba so mami ejja kutukubera lunaku kirwene so aye nga kasooka olwali wano ofuna kuba muzakisa bakuba kuwera emitwalo egyo mukaaga mbe abantu baidaga n'okubona ku mbeera y'olimu oba balekera bakuba itega kaali mawuliraga kyazike bulendo okubawo ng'alwala atengeta balekera okwidda okubona wano oba bakaida bakubona wano baida bambona fo ojja okubona omulwaire omufunira yako 2,000 akubaako 10,000 okugula kanula ewe wano bakulekerako akasente konakono baka panado mbe so nidosedde mwatuwaire bambi mwebale sa tidiwe nabebaza ba switi tidiwe wenja kubebaza aye nga nsiima naddala abo abantu abo bendogere
namusubo zaina mwani nazebambi webale kwisamu ekitaba katonda ku kyoyenda then Mutesi Asha awena webale katonda abeigulire emikisa abagabirire ni timu ya YY Media kuba akasente kano ketwafuna twakafuna ngeto bakatuwange ekali twafuna emitwalo mukaga neti tibatuwada transport tibatuwada kukolesa mungira tibatuwa upkeep oba batwaire ku mutwalo mulalo bebiri ainga YY Media twakola iseda ifwe twafuna amafuta ne sente edindi twabanga tusobola okuida tutusa akasente kano tuli mu mbeera nnungi twandiberenga tukalya ayi bambi akasente kano tika ife akasente kano ka Yazid blender era tusaba bambi akasente kano emitwalo mukaga tijimala ekizibu kino kinene ekya Yazid blender era tusuubira onaku lwebali kujja mu idwaliro ndidi tidio badde nasobola okuba kuba ekifaani kuba liyo dokita naye yakoba ati ekifaani kyona ekimukubibwa kisobola okuba nga tinekyo ekyemitwalo ebiri ati kodi yayigaire ebintu bingi ayi tijja kubijjamu ayi bana abajja okujja mu idwaliro nabajja okwira bankobere zala ndifuniako ena ajaraba mu idwaliro ayi olw'ebizibu ebitabeereka tijja kujja nabo mu idwaliro wabula I'll come back here nakola follow up ku story eno batulagako ko ne baluwa edo omusawo de baluwa edo ndede ku bebifaani najaye ba doctors bange bemba nabo mutawuni bankobera obulwaire obwo kyetagisa era tudako anima mecho okukola ku kirwe kino omusawo wana abakobye tudako ya mama mecho okukola byaba abuza abasawo oboli awo tuboneke nga tuyambibwa so kyazike nga nkuleka webazaba kuwere sente malo mulundi ogusema yumve wano bana abasobola okutwala akasente nibebaza nti Mukama abawa omukisa era abongere bagabirire netusinga ne wano yongera n'okusaba obuyambi kuba mbonanga era oketaaga obuyambi wena obeeko kuwera oli mulwaire oyenda oyambaleko ku bulungi ove mbona ebiteeteeyi ebyebbeeya eyoli bino byoyambala biragirira nga kituufu omuntu ali mu nnaku omugalo omulungi tayambala bino oziranga ito akagaali eriyo yatusuubiza akagaali aliwo yatusuubiza yankubira kuva mu Amerika nga nsuubiza akagaali aye omuliro gwamala gwabula guti namubipingaku teera mukunkubira ate nadda ifo tuli mu Uganda okucommunicatinga n'omuntu ali mu Amerika tikyangu so mami sente lido letubaleeterere but saawa eno mujja kutandikirawa sente lino abantu abazakisa ababwine emboozi ya blender Yazid nga alina ekirwere ekimusumbwa bakobye ati benda agyeko ku mwidwaliro nga bwe mwali musabye babone kyekimuluma era kivobona basondye emitwalo egyo mukaga so era ni blender yali yankobye ati emitwalo mukaga kisobola okutandikako so busaine muli kujja kutandikirawa kankugemere kale kimami nkugemere yogera boge kusooka kwene ndi kusooka kwebaza batwambye obuyambi buno ansaba Katonda abayirize buli omu bwatoleire kuba likyadde omwana ono alwaleza muntu anambanga kwati nafulumya sente kyente atunda itaka we tuli sente dajja embuzi dajja enkoko dajja mwana yamala twatuuka ku nkomerero yaluba kutereera era Mukama abayirizeewo kati obuyambi buno bwe mutuwa bujja kusooka kujja mu idwaliro eidinda kujja ku kativi bamukubeku tubone kuba eriyo omusawo yankuba ati omwana oyo aliyinza okuba nga yafa nabyasisisitimu nga tudikola mbaire nakoma nga nzira sente waire kuba nafulumye ino sente emyaka gyona bakobaala ati musawo ali wale oti ali wale waje wale omusawo n'abekinansi abekirugavu abekinansi okutuusa we balemererwa twaje mu balokole abalokole twatambula mu balokole n'abalokole bamusabira mwajagale ati bamubiye ku mafuta ati bamwinike mu maadi ayengezira nkyuka eriwe
kale twatuuka tusabira mu kyaki yabalokole banuuwa we tuli buti saano tena nakutawantagana n'abatuwaku bamuwaku obuyambi oba oli awo yamuwaku 2,000 oba oli awo yamuwaku 3,000 bati ayeza muntu waide atuwanga ku sente dino nga de mutuwaire abawa abayirizeewo Mukama Katonda buli omu waatoire. Mami akasente okafuni muli kujali eidinda era muli kujja mutya mujja kuva gano mutya bakugemereko akasente nako kuli kujja kuva hano kujja agema boda tutuuse bwakumenyi aye leero batukyajinga sente eningi okuva hano abantu ababiri mutwalo okujja paka idindo apaka kumaini okutuuka ku maini batukyajinga sente eningi era sente dino idijja kutumalaye tujja kukeikiriza tuzire ekyakola era tukayenda obuyambi baana mutakomaawo kubanga omwana ono nakoma tajja kufumbirwa ndaga nikyo n'omufaliso ndaga budagazira kwalambala era mumpaako obuyambi okuba tisuubira nti alijja ow'omusaada yamulabirira kuba sente dampwa mukutambula mubayiga muki so chokuba mami chokuba mumbeere eno yalimu tali okutengeta ati abasaada bamutya era alina omusaada yamudomera yamuzaala mu omwana wamuzaala mu omwana naye yamulekulisiraawo ninze era ndi kudaaga n'omwana n'obuyambi tamuwa ono yamudomera yamwagana wali agire mu nnimiro oba wali oviirewo yali yagulaawo ebikaadaawo kale nze weneeviirawo tiyamana kuba byaliga nga nze bba oluyisi mbanzirawo menini yalinda olubuto lw'omwana nga wamusaada oyo alimaawo bikaadaawo biba batemakwawo yakozesa advantage ng'ozirawo toyidi oba yatwala mu bikaado obawa kyamana abona walubuto omwana kubona lubuto yazaala era yazaalira ku operation awo yatwamba munku yadoledde omulongoosa yamala yatulekulira kale ndi kudaaga n'abantu babiri ye mwene n'omwana era abo tyamutya tedda neno nti oba alambule ku mwana nti oba abona ku mwana aye iwe nga omuntu mule engeri yowadawadamu ngobone Kyazike Brenda wako byati aloota ebirooto iwe na walotako ku ebirooto byo nga Kyazike Brenda ng'omwana we kitufu mulamu I mean nga awoni okuloota naloota namubona nga ali kutambula nga we yatambulanga aye niwooloota kyakunju era wamubona nga ali mu mbeera ndala eyo nga tatereera kuwaire niwooloota omwana wange nali nsuubira nti ajja kunamba kuba yasoma yamala sini yafoma obulwaire obwamugema niwooliroota ekirooto osobola oba mumase waloota wamubona nga bwe yatambulanga ajja ku isomero ojja okujja kunteera ng'omubona ali mu mbeera ndala edo kale nasaba nti bana mundirukire mutakoma wano onongera obuyambi oba akagaali kali afune kwako oludegera amakono gano malamu asobola okunyola yatambula nawo kagaali ako ye naye gomba ovuwa kuwaka aye olw'entambula azira n'avaawo atya ajja kuwaire kumirira naawo so kyokoba baba we omusaada afuna kwakaire ida kuwano bamaka yagazira buzire takaidira irala amaka yagazira neno taida amaze emyaka mingi ngeno tanindayo kigere taidira yakulira eno waire kiyolowoza nsoni kino kiyakola ku mwana oba oli awo nekimutiisa liboneka nsoni limugema ninze yatayenda ate n'abati ndi mu maka kale wano mu maka tanendawo namukoba nti aleete mukazi waide eno bakuuma omwana oyo nze mboneke tinja kuba obwo obulwadde bwekungema nze ngolinafa enaku yange maino era nze ngandira amazigaye bakazi banange n'abangumye bakatirekera okulira guma tukisobokaire kwibye n'okulekera ye nga nze buli lunaku lwendiza emirundi 5 ndiza emitono olw'omwana wange oyo
aye eno bansoni nanze yatayenda kuba ndi gano nekimutiisa okwida maze emyaka eno taninayo kigere. nga kizibu. So ibana otukobeera oti abayiwa balyanga sente nga betemaku emitu nga biki bibasaba ino bana abasawo b'ekinansi biki bibamusabanga ino? Basabanga enkoko ng'oyo asobola okuba ati leeta enkoko ina yakubirira omutwe ogwo yakubirira munaagemya ibiri n'embuzi okwo ate embuzi nenda mugongo mwamu w'embuzi omugongo ogwo yagibagulula waba tasalire wano yaje na buli kintu ati muti mukombaku wakoba oti wairaje nabyo omwana wanaawona kale mwaja abandi oyo akatireeta enkoko ibiri n'embuzi mugongo mwatoola embuzi n'esente okwo tibakolera bwerere n'esente dibaako olwo yasooka yatuko ati mitwalo 3 eyayira kwati mitwalo 35 eyayira kwati mitwalo 2 n'embuzi okwo enkoko okwo embuzi edaja ku mwana oyo mbitirivu nti mbakobeire nti itaka lyetutatunda itaka wanayo twalina itaka lyona nga tuli kumpi kutunda kakati tume tujja kubaaga ono obulwaire buboneka tibubona. So iyo mami biki byokola ku kyalo kuno ebigemerera amaka gano kuba omusaadde buti azirawo niye baba niwe mama biki byokola ebivamu kwa kasente? Emirimu gyenkola kuno banaida okubaira kuno banonda nga mbivi ekitiibwa kati we banonda abasawo abo okukyalo wemba ndi nibatuwayo kwa kasente eyo ku idwaliro mwako nakozesaako wemba ndi awo baba gavumenti kubina ebya covid byetubaire kuno mobilizinga abantu nibajja nibakuwaako bati mutwalo wakozesaako otyo. So ayiwe obuzito kibwofuna okutembeeta amaka mu mbeera neyolimu nga ozira kyamaanyi nekyokola oli okukulima nabusente bwofuna eyo oba bavye ekikiwa butono iwe obuzito kibwofuna ng'omukazi okuwanirira amaka? Obuzito ndinawo bw'amaanyi nnyo kuba naddala emmere etufuukire kizibu saawe nobbanu takagulika emmere yafwa emboli omwaka ogwo tidabala dabunda bubunda dityo kale emmere etukalubya ino era enkalubya era buti saawa eno abaana abo nga woli babona bakaali kulya kummere awo balindala waire oyo omulwaire bulenda kyazika yona ali awo akaali kulya kusawuli ya mbeera ya mmere emmere saawa eno eri buwanana ekiro saawa eno eri kujja mu 14. Okay, kale abali kutubona omukere kyaliko batalimbye wendi kwogera wano adiri kujja saaga 9 wabula esaawa mumbeeredde abantu African setting ekiriwo kiba nti esaaga nomala esaaga 7 ku 8 abantu baba bali kulya ekyomusana wabula lijja saaga 9 ai wano wendi waka waza kiriwo nti bajja koni eri kunyoka kuku era nga omubwainaawo dakika nga 3 inuma omukaire mwagere nga ali mu ajire ya mmere ali we yali mu obuboli nga ajire kusima boboli n'amaadi nga omubwaine bifani so kiraga nti ekiri wano bali kibu kirala wemba tinerimbye kuba disaawa dijja saaga 9 pagana bali kujja kutandika akali kuwata mboli bali kujja kulya so ekitegeeza nti wana wata basobola okufu emmere nesobola okuya saawa 10 kitundu ku 10 pagana ni ku 10 kitegeeza nti esobola kubanga nekyo bali kujja okulya ekyomusana n'ekyeigulo nga akikola ati oba oli akugaitawo basobola okulya ekyomusana n'ekyeigulo wabula ekintu kyetubona nga kibino kikalubira obulamu bwe kuba aliwo n'abaana abato baali wano bakuuma abaidukulu so eyo n'embeera eriwo
talimbye nga mu bwene sawa dino de jamwenda kitundu aya yabere yakaleta bulete emmere ejokoni ezawire mosi ezizanteekateka yobona eribo nti bali kujja kufumba ekyomusana ate ekyomusana nga ifa tukidinga ekyomusana kiba kyasaaga 7 saaga 8 eningi ino aye tukujja musaaga 9 ezizanteekateeka eribo n'omulwere kyazike yena tumwagaine munumba nga ate imwomo ate tulowooza nti eno ebayo breakfast mama ofumba na breakfast wagabulako ku abantu bano mbe akalina kulyako okuva ku kyazike bulenda akalina tukaire tuti kujja kulima anavweyo kujja kunoonya kububa olimanga eyo so iwe ng'omuntu oba bano abawaka bazamu bulwere bindi nga alusazi ediva ku kundi entono ize mwene nina alusazi aye nina kuguma bugume mbanzira kyakukola. Okay, wano tujja kuswikawo wabula tusaba bambi tukeetaaga obuyambi twebaze aba basobola okutuwa akasente kano era twasaba naabo abakaali kufuna akasente mwena mutweyunge ku bambi musondere ku kyazike blender akasente kamuyambe ku bwire bwe tomana ebiroto byalootanga awonye sobola okubanga katonda asobola okubitamu ife kyazike blender yawona kuba aloota ebiroto buli wagwa wati alootanga mulamu yalotanga ajire kukweyo mu byala ira ikuwaya alotanga so nsaba bambi mutakomuko obango nikolina nubakaba katono bambi katusindikire obusere bwe mtu wanga butono buli abo tugeitagera twabanga tufunamu kwa akasenta akanene akatuyamba yamba kuko ngawe mbaka yana tujja kusikawo ndi Yolisigira Yazid. Why media? Why media? Your best YouTube channel.